Odi bo se ka wo mienu. Ena den na ono be ka me ma waresem. Otimi be ka. Enti de se na se me koye enkwan e wo yere pa ho. Me ye enkwan e wo yere pa ho. Me ye enkwan wo ho. Adana me kwa mo se me ko chi Auntie Naa na me se Auntie Naa ono ma fa woni me ma fa nti me ko chi ano. Oh really? Enti wo hu ne se Auntie Naa e ba ya. Mama Kwaba adas say wakame ho samre ewo NBTV so Nana Bema TV on YouTube. What any on notification no subscribe ebeboa me. Nana Bema Herbal and Spiritual Center and the Crimea video yede ebro. Ghana nyumtuni ya watu nyum ache we legend ewo Ghana gospel music industry. Your friend Akwasi BOATENG Angr ni hunsem ebe todwa ewo social media no so pa ema Ghana dofu nyina jitwi se yebe yopeni adoye esanse we legend some stories ni nyina ebaye video ye saka ebe Akwasi BOATENG chese wonu no wote sa pa de laila encheye ani hu se ebe Akwasi BOATENG video pa ya abonte na nkofo kan 170 yeni se we will be a offer na brenya brebia obetimi aje so but one day was say OhenebaMedia FM and TV program hosted by Auntie Naa. Wopo modern of a phone efrena or no better in a day. Yinti kakra bi. Auntie Naa want to be frame. Ani boka one na umienu. Continue. Boy seka na yi one na den ko ayi wo mama efe ho. Okay. No. Ana ma na ye popular na afi OhenebaMedia be fa no. Afi wo ko he ndia na wo be ka kire ni say bon seka mo no ho modern. Nti wa ko ware foforo. Anko kan de no odi bo se ka wo mienu ena den na ono be ka me ma waresem otimi be ka enti de se na se me koye enkwan e wo yere pa ho me ye enkwan ebe Akwasi BOATENG kan se mu nyina kire se enche ye na Auntie Naa kofa Ghana nyumtuni legend ya sapon ene ne ho kani pena ma wonsem ebeto abonten ene Ghana force on son fana fam ye twensre ene abasa ye kan wonsem pa ekire se maame no ye wo ye program no wo ye bi wo ye nkofo adoye wo boma program ni bitimi save nkofo live but openia wo da wo bum paso ya iguso hwe na yare ye okokofa na waresem ababeto abonten Ghana for twensre ne abasa de entwa ye na sankomodi ya ani ebusa ebe Akwasi BOATENG se openi oso ni we yire nye fine we di kan kan be fie mu ma yehu ekwan obay di wafa so sei uyonko yimtuni ana nasma ba paso a ye twenesre ene abasa wo so ye dwuma ya che wo na mu nyina na start ye so wo kani e de wo Auntie Naa hobi na ye frewa obeba na si na o kire mu odi bo se ka wo mienu ena den na ono be ka me ma waresem otimi be ka enti de se na se me koye enkwan e wo yere pa ho me ye enkwan e wo yere pa ho me ye enkwan wo ho adana me kwa mo se me ko chi Auntie Naa na me se Auntie Naa ono ma fa woni me ma fa nti me ko chi ano. Oh really? Enti wo hu ne se Auntie Naa e ba ya already. O kan man nsem kwa na ma omo. Oh ba se be me bia ba ho. Debi omo me man nsem o kan omo ye kakra bi. Really? Auntie Naa fro onye den. Auntie Naa want to be frame. Obe frame Akwasi BOATENG no kwa asema me kan e. Want to be frame. Fa me no mama. E dey enti no want to be fro. Odi enti want to be frame so woni ni fi asem. Sese ni fi asem ye de ni ko woni asem bia. Woni bon sheka, woni na wo mienu. Woni ne nko kan sa na obe ka me de. Ada woni bi no bi a wo mienu aye enti. Woni na jaya na sese. Se bon sheka na ye na yi, woni na de ne ko ayi ho, mama efi ho. Okay. Woni de ko mama efi ho. Ana no ana ma na ye popular na afi OhenebaMedia be fa no afi wo ko he ndia na wo be ka kire ne se bon sheka mo no ho modern nti wa ko ware foforo o be ka me masem enti wo na nka Auntie Naa fro to say ya sapo Auntie Naa say wa fro wo be ye den me so nti be frame wa fro wo be ye den ada obe ye den Debi me say wa fro say on live radio wo ya homa be so me kon ana eh live radio number da dwa obia no wa fro say Akwasi BOATENG ana me just wa sama ba ha wo yire say wo say ni din do me yire na enti wo ka wo be ye den tete me yire dada no me ka asem a ya no osi radio na chi ene omo kokasa but omo ntimi frame. Okay. But omo frame say me yire aba ho na me say won ka me mfa bibia nsie
Obi ha was say hey, now we ba out eh. Opa one round. Me nsan do am friend ntoma. But what you say? Me dey me yo. Me mfa bibia nsie because me ka say me for hwe me. All quarterfo so hwe me. Obia na wonim me suban bi hwe me. Enti say me wo secret bi a wonim. Nya fe na me beka. The moment I made social media, no me hunu say the me ka no obi nim me the me ka no. So I say but obi a wonim no na bi a wonim sa fe na wo te. Enti me mpe katasu mo mu aso. So I say enunti na me say don't see more friend me gospel mu satawale no. Na oje tu say we are going. Na say me ka no kre. Ewochi no ye kwagina ba bi akasa telephone ahoma no so Emma empeni se ka kum yesa tene kwakuo na anu esan se empeni so pusu no numa ana wote ne kankan ye ni Edward Akwasi BOATENG bonkomo wo telephone so Emma wasa kan si so pi se empeni se abaso ba na meja pa yes ono ana kan ye Auntie Naa ntimi fa phone frere san se wono kro ware ne yonko nsam troni we jano ade na on de won hwe ne de na onka na oka obi de enti Auntie Naa ntimi fa phone em frere no mo pa o mo mbra ne fie. Ova. Hello. Ova, good afternoon. Good afternoon. Pachona Pome. Mo. I won't say no discussion be already so we are no say what's all your powerful intimate friend almost say oh yeah why no intimate for up am or you found Braham say omo handle class see and I'm say I don't know mo kan cause asem sir. I don't know mo ka dem. Hey, azem over. The Bible says, "Jimmy for can I not to my winning answer?" Omo yen pese mo no mo se wa ka say or your platform to me friend na ba me bi to o say ya support cry can asem na wo o de o pa ma o yin form brand we so o so mo abeba ofio aba be fa aba de aba betena o. Say na say me ko yen kwan kra wo your pa ale na omo discussion. Okoye nkwan. Say me get. I don't know cooking program bi o na. Oh, I see. But offer a bunny say I won't say why ye adwuma ya che ti say offer ya sapone offer asomanimu ne atitefo no. On say aware bia problem wom on. But ekobane say mo mpanifo a mo ahye nwumoto ase mo de nwumoto akekere wo man no na emufi asem na yatam akotena radio ni TV so offer en ha adwen normally one can obi majority na selfish you know worry or na omo pese bia no majority so but the majority in the man so say back home you in the say obi fie no pre oh na mafia no so one for car mo be ka bi na ya zero you know car already discussed no you answer already no mo Anna the last time kwa na me no offer mane di nkomo na wo ye say Auntie Naa bofie Auntie Naa egu aware dodo na offer also hu ni sa so no me na no kun boy cheka o ye Hello FM drive time no wona lu no we na wo be do we jaro ano no kan obi asem no na so no not me fie ho obom so no mo not mo fie Auntie Naa not fie ho obom so na me fie rani tu no to me won ti me fama sem nko asemo offer you know we discuss ya me o for ma ba mi fia o do mo bra thank you what you have me no mo so mo bra because that me udi nkomo Light FM de kwan obai di wa fa so de no kwa brochire ni mu nsensem na wa tam we akwa offer if you no kwa brochire for the mo kwa na brochire no ono kura mfa sam no kura mampo
So on what started can say the on be ya nanka o mu nanka o the abo say a strategy no mo play on. Maybe again 5 years ago, my time to be a young. And you know correct. I'm being over the Samo. Anyway, I mean, you na me pebre panama ma bana ya di abrabo mu nkomo kakra. They say near my cousin over. And but just say oh, Sunday, enough for one country me. Oh, there be my man who say why a video be, but me who say why a lunch, no. And you know, correct. I see. And you know, correct. Be or diary pass or sank a heno. Yeah, some. Of a Martin, 2 days, my pebrina, so Susan sold our office one now. Martin, now says you toy, you are seeing a real Crofo hostel, more infected, dear no. Ah, okay, let me cast it be our hostel or. School for 3 rooms, 5 bedrooms. Oh, okay. Okay. And then no crap. Hard dream, Papa. And we are no proposal, no be so no crap. And then so the end to an amount. And no, with no crap. Me lunching cry 1 2 once a month. You know, make a bank at the full be see a crank, I won't say. Become myself. We so. So, also P. HS, and some man or money champion, a can ye. Say Auntie Naa safe here, Auntie Naa guawariano. Sabe bepe, and it's a Agradaa BOATEng a castle so. And common be brave, yapa dear canon phantos. Cosme in our next episode, yet another video, a fanco moivo, at the bebro. Keep watching.